Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarmanlar. Meni podpishchiklarim, YouTube kanalim ko'rarmanlari, Sarag'ash mal bozori bugun dushanba 28-savr. Жылқыларды түсірдім. Қазір анау жылқылардың арасында жүрген бала осы жетім құлым бар деген еді. Міне жетім құлын осы жерде тұр. Телефон номерін айтпады, бірақ мынау қойдың ішіне қорада деген еді. Соны түсіріп атырым. Kanalıma tіркемеңдер, тіркеліңіздер, оқырман болыңыздар, лайк басыңыздар. Менің каналым Sarag'ash mal bozori, құс базары деп аталады. Тіркемеңдер, тіркеліңіздер, оқырман болыңыздар, лайк басыңыздар, каналымды қолдап жіберіңіздер. Қозылы қойлар 80 мың теңгеден алынды. Енді түсіруді қазір бастаймыз қойларды. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп мына жерде бұзаулар да бар екен. Қадірменді көрермендер, бұзаулар сатылады. Еркек ұрғашы аралас 120 мың теңгеден. Hani қорада тұр, кеп көрсеңіздер болады. Қазір қойларды түсіреміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп қойларды түсіруді бастаймыз. Мынау екі бұқа, шеттегі бұқа 1 миллион. 1 миллион 100, а? Екеуі. Мынау екеуі? Мынау 540. Мынау шеттегісі 540. 540. Ортадағысы 440. 440. Бұйырсын. Hani alıngan bağa olsa. Rahmet, bereket abi aynalayım. Kulunun egesi geldi. 120 мың tenge sonra vatır. Bağası kelisim deyende. Telefon numarı da aytın. Buğan klient tavamız kazar. 747. 636. 636. Sizin telefonunuz maşına çaktırın. 2745 mi? Bu oldu. 702 kez bandasın. 702'nin aytınşı ol nömremiz. 802. 840. 840. 67. 67. 28. 28. Urgaşı kulun eken. Екінші нөмірге хабарласыңыздар. 65 мың теңгеден еркек қозылар. Қаңтар айындағы қозылар. Қазір телефон сұрап көрекез. 702. 840. 67. 28. Қозылар. Қаңтардікі. Қаңтарда туған. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Тума. Қосы ұрғашы. Бағасы 80 мың ба? Бағасы 80 мың, саудасы бар. 778. 775. 7610. Қозылы қой кімге керек болса, осы нөмірге хабарласыңыздар. 80 мың теңге. Қосы ұрғашы. Қозылы қой. 35 мың теңге. Еркек қозы екен. 35 мың. Телефон бар ма әнем? Қозылы қойдым. Заказ бар. Неші номер? Мынау да. Міне қозылы қой. Қосы еркек ба? Еркек. Еркек қосы бағасы 80 мың. 80 мың теңге екен. 77. 8770. 7. 8777. 329. 329. 9221. 9221. Қозылы қойлар кімге керек болса, осы нөмірге хабарласыңыздар. 90 мың теңгеден тұсақтар, міне көріңіздер, мына жерде тұсақ, бәрі тұсақ па? Болды, 90 мыңнан. Мына жақтағыларда сенікі ма, саулық қойлар? Олар ше? Саулық қойларда 90 мыңнан саудасы бар енді. Көп мына жерде. Охо, міне. Қазір телефон сұрап көр. 8771. 8771. 151. 151. 15. 50. Өзіңдікі ма? Болды. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Тұсақ, саулық қойлар кімге керек болса, хабарласыңыздар. 110 мың теңгеге қошқар алынды. Ешкі лағы мен лағы ұрғашы 100 мың теңге екен. 100 мың сораваты саудасы бар. Sarag'ash базарына келе беріңіздер. Ешкі лағы мен кімге керек болса, осы жерде тұр. 36 мың теңгеден еркек қозылар, міне көріңіздер, осы жерде тұр. Саудасы бар, а? Саудасы бар. Саудасы бар, телефон бар ма? Бар. Номер? 778. 8778. 996. 996. 79. 79. 85. 85. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Сақ қойлар, қозылары ұрғашы. Еркек. Еркек, кешіресіз еркек. 90 мыңнан саудасы бар ма? Yok, 110'dan saudası. Keşrestler 110 деп атырға, ана 90'lıqtарды 30 жоқтары бар. Құлағыма ұғығағамда 110 мың теңгеден саудасы бар. Енді міне
Osu kozular, erkek kozular 65 bin tengeden savdası var. Kantar ayındağı eken. 8778. 75. Ha? 75. 8775. 232. 232 mi? 032. 0132 mi? Boldu. Xabarlasыңыздар. Osa ademi kozular kimge gerek bolsa xabarlasыңыздар. Telefon nomerini aytdım. Bagası her türlü 60 mingdan 70 mingdan kozuna qarab alıngan kozular. Ana yerde qoşqardı bilmeyin bagasını. 1 ming tengeden satıldı mına osu iki kozu. O ne ikincisi 50 mingdan mına 50 mingdan satıldı. Akpan ayındagi kozular 55 ming tengeden erkek 55 ming tengeden savdası var. Osular. Mına 55 mingdan savdası var. 705 681 13 17 Kozlardan egesinin nomerini aytdım, xabarlasыңыздар. 5000 tengeden kozlar. Akpan ayındağı kozlar, bagasını aytdım. 43 ming tengeden beremin deydi o kozlarda. 45 mingden sonra batır. Akpan ayındağı kozlar. 90'dağı kozu koşkarlar 70 ming tengeden savdası var. Ha, jel 90'dağı kozu koşkarlar. 20 ming tengeden koşkarlar ha? Kim var o? Kimi var? Endi telefon var mı buna kozlar? 707. 8707 060. 060 27 37. 27 37 telefon nomerini aytdım, o nomerga xabarlasыңыздар. Xabarlasыңыздар. Küzdегі 42'deki kozular 70 ming tengeden savdası var mına. Osu kozular 70 mingdan savdası var. Tengege alındı. Osu kozu. Kek kozu 40 ming tengege alındı. 90 ming tengege kozulu koy satıldı. Kozu urgaşı. Osu koy. Tuşaktar kançadan oldu? 70 mingdan bo'ldi. 70 ming tengeden tuşaktar alındı mına. 70 mingdan tuşaktar alındı. Osu tuşaktar 70 mingdan. Gördünüzler mi? 5 ming tenge kozu urgaşı, sağlık koy 85 ming tenge. 5 ming tengege kozulu koy alındı mına. Kozu urgaşı. 85 ming tengege alındı. Erkek eken kozusu 85 ming tengege alındı. Uruzdağı kozular 35 ming tengeden eken erkek urgaşı aralaş. Kantar Akpan'dağılar 45 ming tengeden savdası var. Köp buna yerde. Jetim kozular 16'dan kemi var. Urgaşı mı? Ekevi de erkek. 16 ming tengeden kemi var. Soyatını var mı? 42 ming tengeden kozular alındı. 42 mingdan. 42 mingdan alındı. 42 ming tengeden osu 3 kozu alındı. Kantar ayındagi kozular 55 ming tengeden soravatı savdası var. 70 mingdan ha? Koşkarlar mına. Tohtu koşkarlar, jas koşkarlar. Boldu. 65 ming tengege kozulu koy satıldı. Kozusu erkek. Eşki 65 ming tenge soravatı savdası var. 90 ming tengeden kozulu koylar alındı. Mına kozuları. 90 mingdan. Erkek kozuları. Osu kozular. Kozulu koylar 90 mingdan alındı. Osu erkek. Yüzdегі Karaşadagi kozular 80 ming tengeden savdası var. 778 796. 796 0305. 0305 osu nomerga xabarlasыңыздар. Qoşqar 125 ming tenge eken mına qoşqar. 125 ming tenge soravatı savdası var. 76 ming tengege qoşqar alındı. 76 mingga. Hisarı qoşqarlar 300 ming tengeden soravatır. Endi bagası kelsimde savdası var. Araşan qoşqar 100 ming bo'lsa sotiladi. 200 ming bo'lsa sotiladi. 200 mingga beredi Araşan qoşqar. Bunun bagasını aytdım. 80 mingdan 90'dagi kozular. Ana qismda tushiring. Kozlar. Boldu.
Kantar 80 mingdan tuşak koylar 80 mingdan endi kelsizdir bagası kelsimdi. Kozular 50 ming tengeden eken mine 50 mingdan. Akpandağı kozular koy. 35 ming tengeden erkek urgaşı arılas kozular savdası var. 775. 8775 939. 939 0993. 0993 Boldu. Telefonda aytdım o nomerge habalasınızlar. Bular ne için giden? Olar 45 bin tengeden. O nomerde mine o kozular 45 bin tengeden habalasınızlar. Kıysarı koylardın kozları habalasınızlar. 115 bin tenge soravatır Qo'shqarga. Mine kuyruğun ko'ringizlar. Qo'shqarni ko'ringizlar 115 bin tenge savdası var. Kantar ayındagi kozlar 55 bin tengeden savdası var. Buna koyda osu balamızdaki. Qo'shqar deganim, osu Qo'shqarda osu balamızdaki. 775 337 137 337 86 40. 86 40 telefon nomerda aytdim haberlasingizlar. Sening nomering to'shunda? Mana bo'ldi. Nurjan bo'ldi. Qo'zi 35 ming tenge so'rayapti mana ko'ringizlar. 50 ming tengeden mana urg'ashiq ushovi erkak 50 ming tengeden qo'zilar. Savdasi bor. 200 ming tenge so'rayapsizlar Qo'shqarga. Bag'asi savdasi bor. Endi telefoning bariga 776 347 1792 Durust aytdimmi bo'ldi. Mana anasi 71 ming bo'ldimi? Bo'ldi. 71 ming tenge bo'pti mana. Ko'rdingizlarmi? 71 ming. 40 ming tengeden erkak qo'zilar. Bu qayaydag'i? 2 ay 3 ay bo'lsa qantar aqpan ayındagi qo'zilar. Bag'asini aytdim. 8775 687 94 95 bo'ldi, xabarlasingizlar. 90 ming tengega Qo'shqar alindi. Qiysari ekan mana. Jas qo'y. 110 ming tenge qiysari qo'y. 35 ming tenge sog'liq qo'yga so'rayapti. Savdasi bor. 120 ming tengeden Erg'ali bavrimizning Qo'shqarlari 120 ming tengeden savdasi bor. Taksi mana kimga taksi kerak bo'lsa jibak jo'lna yuradi. Taksistlarimizga kelaveringizlar. Sog'liq qo'y 35 ming tengega sotildi ana. Ha? 40 ming tengega sog'liq qo'y sotildi. 35 ming tenge 40 ming tenge. 95 ming tengede mana iri sog'liq qo'ylar 95 mingdan. Savdasi var. 70 ming tengeden qo'zilar, qantardagi qo'zilar. Kemi var, 70 mingdan kemi var. O ko'p qo'zilar. 70 ming tengeden. 70 mingdan savdasi var. Sarıqash bozorida kelaveringizlar, mana balani topsangizlar, o'sha bola satyaptir bo'ldi. Bu bola satadi o'sha Qo'shqarlarda. Qo'shqarlar. Tushundingmi bolam? Sağan keledi klient. 60 ming tengeden satıldı buna. Qo'zi Qo'shqarlar 60 mingdan satılıb ketdi, bo'ldi, bari satıldı. 90 ming tengeden sog'liq qo'ylar, savdasi bor. 100 ming tengeden aqpan ayındagi qo'zilar, mana erkak. Bari erkak ha? Bo'ldi. Bolam 771 829 25 15 bo'ldi, o'sha nomerga havolasingizlar. Qo'zli qo'y. Mana Qo'ssanav erkak 95 ming tenge so'rayapti. Mana qo'zli qo'yga 95 ming tenge so'rayapti. Savdasi bor. 150 ming tenge ekan. Urg'ashi qo'zisi men mana sog'liq qo'y. 775 705 497 497 0024 0024 mi bolam? Ya. Bo'ldi, o'sha qo'zli qo'y kimga kerak bo'lsa havolasingizlar mana. Qo'ssa demekan. Havolasingizlar. Savdasi bor. 5 ming tengeden qantardagi qo'zilar savdasi bor. Ushev ekan ana uchinchisi. Bag'asini aytdim. 705 457 457 457 65 74
65-74 qo'zi. Erkak qo'zilar kimga kerak bo'lsa havolasingizlar. 30 ming tengadan ekan. Mana YouTube'dan qabul urg'ashi qo'zilar savdosi bor. Aqpan ayındagi qo'zilar mana 70 ming tenga so'rayapti mana. O'slar. Желтоқсандagi qo'zilar 70 ming tengadan ekan, savdosi bor. Nechi nomer? 705 8705 716 77 72 bo'ldi, xabarlasingizlar. 120 ming tengadan bir jasar qo'shqarlar. Quyrug'ida dema. Ko'ringizlar mana. Yetida yaxshi. 120 ming tengadan savdosi bor. 702 381 381 14 73 14 73. O'sha nomerga xabarlasingizlar. Mana basini ko'rsatayin sizlarga. Mana, ademi qo'shqarlar. Xabarlasingizlar. Bilgan qo'shqarlar 120 ming tengadan bermaydi. Mana o'sha pishilgan qo'shqarlarda 120 mingdan bermaydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bas. Endi telefonni so'rab ko'ramiz. 776 325 325 91 91. Ha bo'ldi, mana bolamiz aytdi 91. Xabarlasingizlar. 170 ming tenga qo'shqar, bir jasdan asqan savdosi bor. Qisari qo'y, sog'liq qo'y. 110 ming tenga so'rayapti. Mana o'sha qisari qo'yga 110 ming tenga so'rayapti. Basini ko'rsatayman men sizlarga. Mana qisari qo'y o'shunday bo'ladi. Ko'rdingizlarmi? Mana qulog'ini ko'ringizlar, o'zini ko'ringizlar. Endi bag'asi kelishimda savdolasib olaverasizlar. 775 325 94 qisari qo'y kimga kerak bo'lsa bolamizga havolasingizlar. 50 ming tenga ekan qo'zli qo'y. Qo'zi erkak. Mana 90 ming tenga qo'zli qo'y savdosi bor. 150 ming ba bolam? Qatelasdim. 150 ming tenga so'rayapti mana o'sha qo'yga. Qo'zli qo'y. 8705 ba? Ha. 457 457 65 74 65 74. Dur saytimi bolam? 65 74 bo'ldi. Mana endi tushiryaptim. 35 ming tengadan qo'zilar, erkak qo'zilar, aqpan ayındagi qo'zilar. 8775 8775 325 325 94 99 94 bo'ldi, xabarlasingizlar. Sari qo'shqar iki jasar 300 ming tenga so'rayapti. Quyrug'ini ko'ringizlar. 300 ming tenga so'rayapti, savdosi bor. Tuxumini olsangizlar bo'ladi. Basini tushirayin sizlarga. Mana basini ko'rdingizlarmi? O'sha qo'shqarning tuxumini olsangizlar bo'ladi. Zatta qo'shqar. 17 ming tengadan yetim qo'zilar. Urg'ashimi? Mana erkak aka urg'ashi 17 mingdan savdosi bor. 775 965 9603 bo'ldi. O'sha nomerga xabarlasingizlar. 35 ming tenga ekan qo'zi qo'shqar savdosi bor. O'sha qo'zi qo'shqar. Panayndagi qo'zi ekan. 775 8775 703 703 79 45 79 45 telefon nomerida aytib xabarlasingizlar. 778 204 50 Qo'shqarning egasi mana. O'sha bola o'sha nomerga xabarlasib qisari qo'shqarni olsangizlar bo'ladi. Telefon nomerida aytdim. Erkak qo'zisi men qo'zli qo'y 100 ming tenga so'rayapti, savdosi bor. Tertag'i 8705 457 457 65 74 63 74 65 74 65 74 qo'zli qo'ylar so'raganlar o'sha bolamizga xabarlasingizlar. Ko'proq tushir dedingizlar qo'zli qo'ylarda. Mana o'sha bolamizning nomerini xabarlasib qo'zli qo'ylarda olsangizlar bo'ladi. 100 ming tenga urg'ash qo'zi mana
100 ming tenge soravatı savdası var. 85 ming tengeden alıngan kozlu koylar, mine mayda kozlar var ha. So, 85 mingdan mine mayda kozsu varlar 85 mingdan alındı. Kozlu koy түсір деген edinizler, barın түсürdüm endi. Barına bereke. Kımbat bovatır kozlu koylar. Oldu. Boldu. Eşki lağı men 150 ming tenge soravatır endi. Egeş yok, telefon numarını alayın desem, mına eşkinin egeş yok. Osman boldu, hürmet görümende meni kanalım Sarıkaş Mal Bazarı, Kus Bazarı dep ataladı. Türkmen'de Türkiye'nizler okman bolunda like basыңыздар. Kelesi videoda kezdeskençe sağ salamat bolunuzlar. $45 ming tengeden boptu kozlar, erkek kozlar. 45 mingdan alındı bular.